lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC TWI kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. I vusiku byin'wana exitokisini eka Peter Nonyana Gagashi na Ngamu Charlotte Tivana. Muhleteleriwa a ya ekhoto mayelana ku dlawa ka mubi wa xibakele Zolani Tete. Kasi ka mitlangu tinghwazi ta Betway Premiership Orlando Pirates va ya ombana na Sekhukhune United mundzuku tanihiloko mitlangu ya Betway Premiership yi ya mahlweni. Eka hina I nkarhi nakambe wa mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 haxa na ka channel ya mahungu ya SABC leyi haye eka DTT. Riperile wanuna wa 22 wa malembe a ri ekhoto ya Mdantsana eEastern Cape mayelana na ku dlawa ka mubi wa xibakele Zolani Tete. Tete loyi a nga nghwazi ya xibakele ya misava u baleseriwe a dlawa emaheleni ya vhiki. Muhehliwa u famba hi wheelchair naswona u lava ku kombela ku nyikiwa bail hikwalaho ka xiyimo xa rihanyo. U ta tlhela ekhoto mundzuku. Mfumo wu tshemba leswaku swi ta va swi nga tshamisekanga ku va a nyikiwa bail. Wu ri u ta va a nga hlayisekangi hikwalaho ka ku vilela ka vaaka ndhawu mayelana ni nandzu lowu. Ni ku tlhela wu vula leswaku u ehleketeriwa ku va a nga nghenelela eka vulavisisi bya maphorisa loko o nyikiwa bail. In any consideration done, the prison medical section that we have in East London. So we will submit, Your Worship, with that nothing to be changed. The J7 that you've got to sign, Your Worship, please direct that it goes to be accommodated in the medical section of the prison. That is our view, Your Worship. Hambi swiritano gqwetha rakwe ri yima hileswaku u fanele ku nyikiwa bail hikwalaho ka xiyimo xakwe xa rihanyo. Due to the nature of his medical condition, Your Worship, we would request and we would make an application that he is kept at Cambridge Police Station. This is because apart from the physical condition that one is seeing, there are other underlying conditions which I cannot share on record with you, but they necessitate assistance of somewhat immediate to him. We would request that he be kept overnight as he was kept over the weekend at Cambridge Police Station. Mundzuku vaehleketeleriwa vanharhu na vona va languteriwe ku ya ekhoto ro sungula ekhoto ya majistarati ya Mdantsana mayelana na nandzu lowu. Maphorisa ya vula leswaku ku languteriwe ku khomiwa kun'wana. Nandzu ehenhla ka 5 wa vanuna lava vuriwaka ku va va na feme ya swidzidziharisi wu yisiwe eka vuntlhanu hi khoto ya Musina eLimpopo. Lava 5 va khome vhiki leri nga hundza naswona ve ekhoto ro sungula namuntlha. Hinkwavo ka vona I vahlampfa vambirhi vo huma eMexico na vanharhu vo huma eZimbabwe. Lava mbirhi vo huma eMexico va ta boheka ku kumeriwa toloki ya ririmi ra ka vona ra Spanish. Vahehliwa lava 5 va rhwexiwe milandzu yo kumeka na swidzidziharisi leswi nga riki enawini ku endla swidzidziharisi no ngungumerisa mali. Va khomiwe epurasini eMusina endzhaku ka pfhumba leri a ri rhangeriwe hi maphorisa ya SAPS na tiHawks hi Ravuntlhanu wa vhiki leri nga hundza. Vahehliwa va katsa vaakatiko vambirhi va Mexico, Mariano Barraza, Juan Castillo na Mazimbabwe manharhu, Tanaka Royce, Teacher Juan Roy na Lee Mubai. Va hlayeriwe milandzu leyi va hehliwaka hi yona ekhoto. Accused did unlawfully and intentionally manufacture and supply an undesirable dependent producing substance as listed in Part 3 of the Schedule 2 to with metamorphine, crystal meth valued at 600 million. Gqwetha ri kombele ku nandzu u hundziseriwa eka nkarhi lowu taka tanihi leswi a fanele ku lavana na toloki. The understanding of English is very, very limited. So there's no chance that they will be able to understand the charges that have been read, and even the proceedings today. For that reason, I have arranged with my learned colleague
that the matter be postponed until coming Friday the 28th for a language-speaking interpreter. Maphorisa va khomi va hehliwa endzhaku ku lumiwa ndleve hi vaaki va le Musina. Vaaki veri swidzidziharisi swi onha vumundzuku bya vana no faya mindyangu. Here they can't communicate. In the farm, when they're making drugs, they cook drugs for our kids. Now we don't have kids. Our country is drying. I've got two sisters who are at rehab, Busile Rehabilitation Center. They were on drugs from maybe for 15 years. Vulavisisi byi karhi ku yisa emahlweni. Hari ka mahungu ya le tikhoto, hofisi ya vuchuchisi NPA yi ri se yi lulamile ku ya tengisa muhaxi wa le ka TV Mulimo Jub Maurahanye. Nandzu wa Maurahanye wu yisiwe eka n'hweti leyi taka hi siku ra vunkombo ekhoto Germiston evuxeni bya Joni. Jub a nga ri kona ekhoto laha a vikiwaka ku va a vabya. U hehliwa hi ku humesa xibalesa exikarhi ka vanhu mayelana na mhangu leyi khumbaka muchayeri wa thekisi ra Uber hi Khotavuxika. The case against media personality Mulimo Maurahanye, popularly known as Jub, has been postponed by the Germiston Magistrates Court to 7 September 2026. The postponement follows his failure to appear in court, citing ill health, which resulted in a warrant of arrest being issued and held over until the next court date. Maurahanye faces charges of discharging a firearm in a public place and pointing anything likely to lead a person to believe that it is a firearm. The state is ready to proceed with the matter. Kasi nandzu ehenhla ka vatirhi le ka masipala wa Emfuleni, eVaal, wu yisiwe eka vhiki leri taka. Vahehliwa va langutene na milandzu ya vukungundzwana bya gezi. Van'wana va hehliwa eka nandzu lowu va katsa vatirhi va khampani ya Ntiyiso Consulting leyi endlaka bindzu hi ku pfuna timasipala ku kuma mali ya swikweleti swa vukorhokeri bya masipala. Vahehliwa va vuriwa ku va teka mali kusuka eka vaaki lava nga timeriwa gezi mhaka yo kolota masipala kutani va vuyisela gezi hi ndlela ya vukungundzwana. At the moment, Your Worship, 4 counts. One of tampering with essential infrastructure, the second one being that of fraud, the third one being that of theft and money laundering. We welcome this, and we are saying that we're against corruption, we're against fraud, and everybody must account for their actions. Vachuchisi eka xikombelo xa bail xa phorisa ra le Tshwane Metro Peter Nonyane loyi a tivekaka hi ra Gagash na nsati Charlotte Tivana va byele khoto ya Polokwane leswaku lavambirhi va vuriwa ku va va chavisele vatirhi va ndhawu yo xavisa mimovha ePitori. Nonyane na Tivana va hehliwa hi ku teka mali ya rifa ra vafi vo karhi va xava mimovha ya manyunyu kona endhawini liya ePitori. Ku hehliwa leswaku va teke mali ya rifa ra mindyangu yo hlaya ku katsa ndyangu wa ka Masha, wa ka Mathabatha na wa ka Maswanganyi hi ndlela ya manyala. Tivana i gqweta ra le Polokwane loko Gagash a tiveka hi ku rhandza ku foda vutomi bya manyunyu eka swiyenge swa mabulo ku katsa TikTok na Facebook. Mfumo kanti xikombelo xa bail xa vahehliwa lavambirhi. Mbhoni ya mfumo Constable Thobejani u ye emahlweni a nyika vumbhoni. Swin'wana swa swivangelo leswi a nga swi byela khoto i ku vahehliwa lavambirhi va nga ha baleka laha tikweni. Thobejani loyi a vulavula hi Xipedi a torokeriwa. A hlamusela timhaka ta ku vumbirhi lebyi bya vona a vo va na nhundzu leyo ka yi nga tlakuleki yi nga le mavitweni a vona. Leyi nhundzu ya kona leswo swi nga endlaku ku vona loko va lava ku huma handle ka tiko lera hina ra South Africa va nga ha no famba. Swin'wana leswi Thobejani a nga swi byela khoto i ku swi n'wi tikirile khoma muhehliwa wo sungula tanihileswi a nga ri na ntirhisano na maphorisa no tlhela a tihlanganisa na va ndyangu wa ka Masha sweswi a nga khomiwa. Sweswo ni pfumelana na swona swa ku yena u ta endla timhaka letiya ta ku a ni komba ku ri yena u le kwihi ka nkarhi wun'wana na wun'wana leswiya swa ti-WhatsApp swo komba ku munhu u le kwihi sweswiwani hi nkarhi muni. A ku sweswo a ni pfumelana na swona hi mhaka ku u tsandzeki ku swi endla hi ti 14 ta August loko ni n'wi byela ku ri ni byeli ku wena u le kwihi a ala na ntiyiso ya ku yena u le kwihi ku fikisela ni ta n'wi khoma hi Mvhulu hi ti 17 ta August. Kasi hi le tlhelo kwete ra vahehliwa u ringetile ku kombisa khoto leswaku Nonyane na nghamu yakwe va ta landzelela swipimelo swa bail. Va ku lavambirhi va ri
hina a hi swi tiva kusuka khale ku halavisisiwa kusuka hi 2024 a ku lava mbirhi va kha va swi tiva ku ri va lavisisiwa hi 2024 a va zangi va endla swilo leswi swi sivelaku ku vulavisisi byi ya mahlweni se a ku ni ta ku nyika phepha rin'wanyana ro komba timhaka teto se phepha leri u ri vona na pfuka ku nga va ku va wena a ku a ndzi tshama ni ri vona. Hi nkarhi wo konanisiwa Thobejane u tlhela a nyika vumbhoni bya leswaku a nge tiyisisi loko Tibana a ta landzela swipimelo swa bail. Hambiswiritano Thobejane u ri muhehliwa wa vumbirhi Gagash u tshame a khomiwa. Ku ya hi vulavisisi bya mina kumbe lebyi byo lavisisa munhu laya hi languta ku na u tshame a endla nandzu na ku ya hi nawu and then loko ni languta laya swa hlamusela kumbe swi tsariwini ku ri loko ku ri muhehliwa wa vumbirhi u ze a endla nandzu a khomiwa. Ntshamo wa xikombelo xa bail wu ta yisa emahlweni mundzuku. Malangute mahungu ya SABC. Vusimuzi Cat Matlala loyi a vuriwaka ku va xin'wana xa swigevenga swikulu laha tikweni u ye mahlweni a nyika vumbhoni eka ntshamo wa khomixini ya mahlanga. Hambiswiritano a nga swi tsakelanga ku hlamula swivutiso swin'wana a vula leswaku u se a ri khoto mayelana naswona swihehlo sweswo. Swivutiso swa kona a swi khumba xandla xa nhloko ya maphorisa ya Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi, khale ka holobye wa maphorisa Bheki Cele na xandla xa khomixara wa maphorisa wa tiko Lieutenant General Shadrack Sibiya. Khomixini ya Mahlanga yi lavisisa swihehlo swa vuxaka byo biha exikarhi ka maphorisa na swigevenga. Vusimuzi Cat Matlala u yise emahlweni a nyika vumbhoni eka ntshamo wa Mahlanga kambe a nga boxangi hinkwaswo leswi lavekaka. Ka affidavit ya yena u yise emahlweni a vulavula hi mfanelo yo tihambanisa no vulavula leswi nga ta n'wi khomisa. Leswi swi katsa swihehlo swa vuxaka bya yena na Julius Mkhwanazi na mhaka ya tivhene ta maphorisa ta EMPD. I've been advised to also place on record that I'm a suspect in case involving the EMPD and I therefore do not wish to answer any question regarding my interaction with the EMPD. Matlala u ale ku hlamula swivutiso mayelana na vuxaka bya yena na Mike van Wyk lebyi nga humelela eka vumbhoni bya Medicare 24 laha a va vulavula hi WhatsApp byi kombeta leswaku lavambirhi va hehliwa ku va na vuxaka byo ngungumerisa swidzidziharisi. Mike van Wyk, he was my business partner and is a witness in the Medicare matter. I am therefore exercising my constitutional right as an accused not to respond to or answer any questions pertaining to him or our relationship. Ntshamo u tlhele u lava vuxokoxoko hi vuenti bya Lieutenant General Shadrack Sibiya kambe Matlala a nga pfumelanga ku angula. You don't want to talk about the nature, extent, frequency of your communications with General Sibiya because if you do, you are at risk of incriminating yourself in some offense because by their very nature, they would be breaching the law. That's my proposition to you. What's your response? I cannot argue with you on that. Okay. That's how you see it. Ntshamo u yisa emahlweni. One can't quite tell whether the request Xitshembiso xa ANC xa ku cinca xiyimo xo biha eka timasipala lexi nga endliwa maheleni ya vhiki xi le ku xopaxopiweni. Loko a vulavula na nhlengeletano yo gangisa tivhoti eDiepsloot eJoni maheleni ya vhiki, murhangeri wa vandla President Cyril Ramaphosa u kombele vaakatiko ku va nyika nkarhi nakambe wo lunghisa swilo. Kambe van'wana va vativa tipolitiki va ri ANC i vandla leri nga ka xiyimo xa ku va ri fanele ku tikombisa vutshembeki no tiyimisela ku korhokela vaakatiko. U ri xiyimo xo biha eka timasipala xi onha vito ra African National Congress eka mfumo. Is that you can actually use your action on the current mayor. Look at the current mayor maybe of Ekurhuleni. Look at the current mayor maybe of Tsotlana. Look at the current mayor of Machabeng. And if they have not performed, you do not even allow them to be nominated into all of that. Why?
because it creates credibility issues for the bigger brand. But this inability to act, even on clear data and evidence, after the ANC had established what is called monitoring and evaluation unit at headquarters to be able to track these numbers, it's really just difficult to understand. Why would people who have not covered themselves in glory be allowed to have a chance to come back to again cover themselves in no glory, coming back against better promises and then people who've not delivered promises that were lower before? maAfrika-Dzonga va tsundzuxiwa ku tilulamisela ximumu na hi tlhelo ro tisirhelela hi ku kuma ndzindzakhombo kumbe insurance. Vativi va lemuxa leswaku ximumu xa nan'waka xi ta nyanya naswona xi nga ha va na makhombo yo fambela na maxelo yo hisa ku tlula mpimo. There's going to be extreme weather conditions in the summer that we're going into, but on the insurance perspective, one can actually get their most important assets insured with insurers. Like, for example, for your property, you can actually look into options or weigh out your quotations on property insurance, on home insurance, on content insurance as well. Because what's going to happen is going to be very unpredictable. And so what you want to do is make sure that there's insurance in place for such unprecedented moments. But over and above, I think now we need to start familiarizing ourselves with different types of insurance, whereby we'll be looking at if we have pets, cars, home insurance, business insurances, and for each and every single one of those categories, that there is an immediate emergency to make sure that should anything happen, then you are covered. You are not going to spend money from your own savings. Malele aka randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 16 rand ntsena kasi mpondo 21 rand 81 cents, euro i 18 rand 67 cents, pula tiko akala na Botswana i 1 rand 13 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,670 a ounce, platinum i $1,890 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $92.65 emphongolo. Vaka hina mahungu lama mi khomela wona ka siku ra namuntlha. Tsesi Baloyi wa landzela na xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Musa Mabunda. Ripereni. Mawundana Kensa ku sirwa nkarhi ra haperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rihanya ya madyambu ya namuntlha. Xipakapaka xi ta va xi pfulekile eka swifundzankulu swo tala swa tiko, kasi ku languta exifundzeninkulu xa le Western Cape na Eastern Cape ku katsa na xifundzhankulu xa le KwaZulu-Natal ku ta va ku ri ni mapapa laha na lahayani, kambe tindhawu to tala ta swifundzankulu ti ta ve karhi ti ri ni maxelo ma kahle swinene. Kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku ku ta va ku langutela maxelo mo hisa, loko hi languta eka xiphemu xa le Free State ku katsa na xiphemu xa KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Northern Cape na Northwest na kona ku ta va ku ri dyambu, kasi ku hi languta ku le eswifundzeni leswi nga le Kapa kona ku ta va ku ri ni mapapa eka siku ra mundzuku. Kasi ku hi languta maxelo ya swifundzankulu hi rhanga xifundzankulu xa Gauteng ku ha languta maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku, loko hi languta ndhawu ta fana na Pitori ku ta va karhi ku hisa, Johannesburg na yona ta va karhi hisa, Springs na yona ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Kasi ku languta Vereeniging na yona i ta va eka 6 ku ya eka 25. Kasi ku languta xifundzankulu xa Limpopo kona na kona ku nga languta maxelo mo hisa, loko ndhawu ta fana na Thohoyandou ku ta va karhi ku hisa siku ra mundzuku, Musina na yona ta va karhi hisa, Giyani na yona ta va karhi hisa, loko languta ndhawu ta fana na le ka Phapazela, Mukhomi, Gumbane ku ta va karhi ku hisa, ndhawu ta ka Malamulele ta va karhi ti hisa to tala, kasi languta Tzaneen na yona ta va karhi hisa, loko la Thaba Zimbili na yona ta va karhi hisa eka siku ra mundzuku. Kasi ku languta exifundzenikulu xa le Mpumalanga xona u nga langutela maxelo mo hisa, loko ta ndhawu ta le Skukuza ku ta va karhi ku hisa, Maxixini na yona ta va karhi ku hisa, loko ta Mbombela yona i ta va ri ka 11 ku ya eka 26.
languta xifundzankulu xa le KwaZulu Natal naxona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko ta fana uLundi ku ta va karhi ku hisa Kokstad na yona ta va karhi hisa loko languta suku ra mundzuku kasi loko ta Durban yona i ta vereka 15 ku ya eka 24 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape nga langutela maxelo mo hisa loko languta ta fana Umletwa ku ta va karhi ku hisa Mthatha na yona i ta va karhi ku hisa la nga ta vereka 6 ku ya eka 23 eka ndhawu to tala ta swifundzankulu ku ta va karhi ku hisa ka siku ra mundzuku kasi languta xifundzankulu xa le Western Cape nakona nga langutela maxelo mo hisa loko ta Glen Williams ku ta va karhi ku hisa Cape Town ku ta va karhi ku horile leyi nga ta va karhi ka 10 ku ya ka 19 kasi loko ta ndhawu ta fana Belfast na yona ku ta va karhi ku hisa leyi nga ta va suka ka 7 ku ya eka 27 xifundzankulu xa le Northern Cape Kurumani ku ta va karhi ku hisa Kimberley yona ta va karhi hisa loko languta Epington yona ta va karhi hisa Springbok yona i ta le ka 17 ku ya eka 31 kasi ku languta exifundzenikulu xa Free State nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa ka ndhawu to hambanahambana loko ta Bloemfontein ku ta va ku hisa leyi nga ta va eka 3 ku ya eka 27 kasi ku languta xifundzankulu xa North West kona nako u nga ha langutela maxelo mo hisa languta Rustenburg ku ta va karhi ku hisa Potchefstroom yona ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku kasi loko ta Mahikeng yona ta va karhi hisa Tuskegee yona ta va karhi hisa kasi loko ta Taung yona i ta va karhi ku hisa leyi nga ta va ri ka 4 ku ya ka 30 la ku ri maxelo mkhomelo wona ka madiyamu ya namuntlha hi raperile